Mu gihe amakuru avuga yuko umugabo wiswe General Kayumba Nyamwasa aje kuba yagenda ashyika rwose ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutwe wa FCM23 waje kuba wamenya rwose aya makuru, byaje kuba byatangira rwose kuba hagenda hapangwa ibitero bivuga yuko izi ngabo za FCM23 zigiye kuba zagenda zipanga operation itoroshye habe na gatoya yo kugira ngo ibe yagenda ita muri yombi uyu mugabo wiswe General Kayumba Nyamwasa ukuriye umutwe wise P5 n'ubundi muri rusange ukomeje kuba wagenda uteza umutekano muke ndetse n'akaduruvayo katari gakeya muri uburasirazuba bwa Kongo, aho ufatanyije n'ubundi n'ingabo za leta ya Kinshasa mu kurwanya uyu mutwe wa FCM23 ndetse na MLDP twirwaneho, aho bakomeje kuba bagenda rwose birara mu baturage ndetse no guteza intambara n'akavuyo katari gakeya muri uburasirazuba bwa Kongo. Mu gihe izi ngabo za FCM23 zikomeje kuba zagenda zihangana rwose bitoroshye habe na gatoya n'ingabo za leta ya Kinshasa ndetse n'ibindi bisirikare bigiye bifatanyije mu gace ka Minembwe, nyuma yuko uyu mugabo wiswe General Kayumba Nyamwasa aje kuba yashyika ahangaha n'ubundi muri izi axe ndetse no muri izi zone za Kivu y'Amajyepfo, umutwe ayoboye cyangwa se umutwe abereye umuyobozi wiswe P5 nawe waje kuba wagenda wijandika ndetse unihuza n'ingabo zikomeje kuba zagenda zirwana na FCM23 muri Kivu y'Amajyepfo muri izi nce za Minembwe. Kugeza amagingo ngaya biravugwa yuko amakamyo rwose asaga muri 15 yaje kuba agenda azana bamwe mu basirikare ndetse na zino nyeshyamba ziyobowe no bise General Kayumba Nyamwasa mu kwa zagenda zihangana mu buryo butoroshye habe na gatoya n'izi ngabo za MLDP twirwaneho zifatanyije n'ubundi na M23 muri ubu buryo butoroshye habe na gatoya muri izi nce za Kivu y'Amajyepfo muri izi axe za Minembwe. No kuvuga ngo maginga yangaya ngi kwa nagenda mbaramburira uburyo ibi bintu bihagaze ndetse kandi ndibuze kwa nagenda mbabwira amakuru yongeye kwa yagenda agaragara mu nce za Uvira, wongeye kwa hagenda humvikana ibiturika bitoroshye habe na gatoya rwose. Kugeza amaginga ngaya biravugwa yuko haje kuba hagenda hagaragara operation ndetse n'ibitero bitari bikeya byaje kuba bigenda bigabwa n'ingabo za FARDC, aho ingabo za M23 zigiye zikambitse n'ubundi muri rusange. Turuze kandi kuba twagenda tugaruka ku makuru yongeye kuba yagenda yumvikana ku makuru ari imbere ku mirongo y'urugamba muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bise muri Warikari rwose hongeye kuba hagenda humvikana nanone ibitero bitoroshye nyuma yuko zimwe mu ngabo za FDLR n'abawazarendo baje kuba bagenda bakora mufuroni musururu muja bagana n'ubundi muri izi nce za Warikari baturutse mu birunga bya Nyiragongo. Kugeza amaginga ngaya aho baje kuba bagenda bashinga ibirindiro n'ubundi mu buryo butoroshye muri izi nce za Warikari. Turibuze ko twagenda kandi tunababwira mu duce twa Masisi hongeye kwa hagenda humvikana umwoto cyo bise Kivumbi na Jasho rwose. Kugeza amaginga ngaya ivumbi ryongeye ko ryagenda ritumuka mu buryo butoroshye. Turibuze kuba twagenda tubavira imuzi n'umuzingo ibitero birimo biragenda bipangwa, ibitero bikomeje kuba byagenda rwose bishaka kukabwa aho bise muri Rubaya santere muri rusange, kandi turibuze kuba twagenda tubavira imuzi n'umuzingo ibitero nanone birimo biragenda bishaka gupangwa by'amadrone aho bise muri za Kicanga n'ubundi muri Masisi. Reka niba ari ubwa mbere wowe rwose wisanze kuri imirongo migari ya RN+ Info 1 nkusaba gukanda subscribe ndetse ukajya muri comment section ukandikamo ijambo turi kumwe 5 kwa 5 ukajya no kora ako kantu kameze nk'igikumwe ugakandaho nyamuneka kugira ngo ujye ukomeza kubona ibiganiro ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho bya buri munsi. Reka twanzikire amakuru yacu akomeje kwa yagenda yumvikana muri izi axes za Minembwe zikomeje kwa zagenda zumvikanamo urugamba rutari rukeya, urugamba rw'imberenge, urugamba rukomeje kwa rwagenda rwose ruhindura isura, rukomeje kwa rwagenda ruhindura ibintu uko bwije nuko bukeye. Kugeza amaginga yangaya nukuvuga ngo amakuru akomeje kwa yagenda akomoka cyangwa se aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Biravugwa yuko rwose haje kwa hagenda hagaragara imodoka zitari nkeya, haje kwa hagenda hagaragara amakamyo apakiye abasirikare ndetse n'imbunda ndetse na zimwe mu ntwaro ziremereye nk'amadrone ndetse n'ibifaro birimo biragenda byerekeza aho bise muri Mikenye ugana za Rundu hose. Kugeza amaginga ngaya naho hari urugamba rutoroshye, ariko kugeza amaginga ngaya M23
M23 ndetse na MLDP twirwaneho, aho yari ikomeje kuba yagenda ihangana n'izi ngabo za coalition zigizwe n'icyo bise FDLR, FARDC, Unité Spéciale ya IBU ndetse n'abacancuro ba Blackwater mu buryo butoroshye habe na gatoya rwose. Kugeza amagingo yangaya haje kuba hagaragara imirongo miremire y'amakamyo azanye abarwanyi ba P5 iyobowe n'uwo bise General Kayumba Nyamwasa ije kuba yagenda itanga umusada ahangaha muri iyi Kivu y'Amajyepfo muri izi nce za Minembwe n'ubundi muri rusange. Urabyumva neza rero yuko izi ntare za Sarambwe zifite umukwa butoroshye, zifite urugamba rutoroshye mu guhangana n'izi ngabo iki gisirikare cyo bise General Kayumba Nyamwasa. Ese biraza kuba byarangira gute? Ariko nyuma yuko amakuru aje kuba yajya hanze, amakuru aje kuba yatangazwa yuko umugabo wiswe Kayumba Nyamwasa n'ubundi uturutse aho bise muri South Africa, aho yari yaragiye kurwarira, aho yari amaze igihe kitari gitoya, yaje kuba yagenda asesekara n'ubundi kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. M23 yaje kuba yakwiyemeza cyangwa se yaje kuba yasohora itangazo rirerire rivuga yuko igiye kuba yagenda ikoresha uko ishoboye kugira ngo ize kuba yagenda imuta muri yombi. Urabyumva neza rero yuko M23 yisize insenda yarubiye, yavuze ati bikunde byange uyu mugabo wiswe Kayumba Nyamwasa ukomeje kuba wagenda nawe ateza ibibazo bitoroshye, dore yuko afite n'umugambi muremure rwose wo kuba yagenda afatanya na FDLR mu kugaba ibitero bitoroshye ku butaka bw'u Rwanda, aho bazagenda rwose bagaba ibitero bahereye aho bise muri Musanze, Rubavu ndetse n'ahandi hagiye hakikije n'ubundi ubutaka bwa Kongo bagiye bahuriyeho n'u Rwanda. Kugeza amagingo yangaya tugarutse kuri urwo rugamba rukomeje kuba rwagenda rwose rwitegurwa ndetse rumo rurasatira gushyirwa mu bikorwa. Amakuru aturuka ahangaha muri izi ngabo z'aba FDLR aravuga yuko rwose hamaze igihe hakusanwa ingabo ndetse ingabo zitari nkeya zimaze kuba zagenda zishyirwa rwose mu maparatuni kugira ngo zibe zatangira gukora imyitozo. Kugeza amagingo yangaya imwe yamaze no kuba yagenda itangira, hari n'izindi ngabo rwose zerereye nk'ahangaha mu birunga bya Nyiragongo ndetse na zimwe mu ngabo zikomeje kuba zagenda zikorera imyitozo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, aho zirimo ziragenda rwose zitegurirwa ndetse zinahabwa ikosi ritoroshye habe na gato kugira ngo zibe zatangira kwataka ndetse no kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Reka twigarukire ku makuru yongeye kuba yagenda agaragara aho bise muri Masisi. Amakuru rwose ni amakuru atari ivumbi, ni amakuru yongeye kuba yatugeraho muri iki gitondo cy'uyu munsi. Amakuru avuga yuko haje kuba hagenda hagabwa ibitero bitoroshye aho bise muri izi nce zaho bise rwose muri izi nce zegereye Rubaya. N'amakuru avuga yuko ingabo z'abawazarendo, ingabo z'aba FDLR Unité Spéciale ya IBU zongeye kuba zagaragara zishaka kuba zagenda rwose zigaba ibitero bitoroshye habe na gatoya, nubwo ingabo za M23 biciye mu butasi bwabo butoroshye zaje kuba zabaraba ivu, kuko amakuru zamaje kuba zagenda ziyatahura, ziza kuba zagenda zikora icyo bise kubatega ambushi. Kugeza amagingo yangaya urugamba rwaje kuba rwagenda rutangira rwose mu masaha y'urukerera, ariko ntabwo rwaje kuba rwagenda rumara igihe kirekire, kuko M23 yaje kuba iheta ibasubiza inyuma mu buryo bukomeye cyane, kuko amakuru yari yaje kuba yagenda iyacakira mu bihe byaje kuba bibanziriza n'ubundi ibi bitero byari bigiye kuba byagenda bigabwa ahangaha muri izi nce za Rubaya Centre. Reka twigarukire ku makuru nanone yongeye kuba yagaragara aho bise muri Waikari. Ni amakuru atari meza, ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru yongeye kuba yagaragaramo ibitero ndetse n'ibiturika bitoroshye habe na gatoya, avuga yuko ingabo z'abawazarendo ndetse n'ingabo z'aba FDLR nyuma yuko zikoze musurumoje ndetse na muforoni itoroshye, urugendo rurerure zishuriranye rwose zigana muri izi nce za Waikari, muri teritwari ya Waikari, zongeye kuba zagenda zirara mu baturage, zongeye kuba zateza akaduruvayo ndetse n'umutekano mukeya. Kugeza amagingo yangaya zirimo ziragenda zirasa ndetse zirimo zirashaka kuba zagenda zisatira n'ubundi aho izi ngabo za M23 zikambitse muri izi nce za Waikari. No kuvuga ngo nyuma yuko izi ngabo zivuye aho bise muri birunga bya Nyiragongo ndetse zifite n'umupangu muremure wo kuba zagenda zataka iki gihugu cy'u Rwanda, zirimo ziragenda zishaka kuba zakwigarurira ibi bice byose kugira ngo zibyifashishe nka zone izajya zibikamo ibitwaro byazo ndetse nka zone y'urugamba zizajya zataka ziturutsemo zigana ahangaha muri izi nce za Goma ndetse zinasatira ahangaha kuri ubu mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu n'ubundi muri rusange.
urabyumva rero yuko ibintu byongeye kuba byagenda bihindura isura kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamuneka nkushimira wowe twabanye muri aya makuru, niba ari ubwa mbere wisanze kuri imirongo migari ya Irene Plus Info 1, kanda kuri subscribe kandi no kuri ako kantu k'inzogera, ujye muri comment section wandikemo ijambo turi kumwe 5 kwa 5, ndetse ujye no muri ako kantu k'igikumwe ukandeho kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru yacu ya buri munsi tugenda tukugezaho. Nyamuneka niba ari ubwa mbere wari wisanze hano, ninjye mwabanaga wumvaga kuri izi mikoro ni Oze, amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.